Deep in the jungles of Kapuokan, just outside of a small village, high on the mountain top, there is a small house. And inside that small house is where you will find him. The Witch Doctor. So adi ako dili na Kapuokan Leyte. So dini halo-halo Bisaya ngan waray-waray. So dili ako maram kuno ako nyakan. Kita na lamakat. Kapuokan is located in between Leyte and Kananga. This small village lies on the side of the highway. I have a friend who is very sick, and we've been told that out here in Kapuokan there is a witch doctor who might be able to cure him. Bisay di mo. Sige, magbisay na lang ta. Asa man si Kwan Kando? Kailan ninyo? Sa taas pa? Si Babaw? Sige. Salamat kaayo ha. Nagpuyo sa bukid ning Tambalan. Layo kaayo sa bukid. Filipinos love basketball. No matter how deep into the jungle you go, there's always going to be a basketball hoop somewhere. Naanata diri sa balay sa Tambalan. Sulod na ta. Lolo. No. Video lang. Video. Naman yung kuda. Meet the witch doctor, Felicissimo Kando, a simple, friendly little old man who spends his day farming and living off the land. Certainly no one to be afraid of. Pilay mong edad karon? 84. 84? Bata pa. Unsay mong ginabuhat bilang usa ka Tambalan? Kuan. Medyo manabang usahay ko nga manambal. Muna ko panganak. Mao di. Unsa pa imong mga gitambalan nga sakit? Like unsang klase nga sakit? Kanang kuan medyo dahog sa tao. Yan. Barang. Ayun na. Doon igugmaon ta. Barangon. Ato nang hinahinayang dapat. Tambalan. Ginigidala na taga Ormoc. Isaniban sa diliw na to para nasa kakahuyan mo puyo. Mga kahoy ba, malaking kahoy. Diyan tira. Ko na, marang nasa na. Kidahanin dali lang. Oo ba? Unsay mong gigamit nga ako lang tagaan og pulong. Tapos butang ang depensa. Paano? Ingin na din. Hingin lang. Para sila hingin lang. Okay. Ato lang hingin lang sila nga. Kamu kay dito lang mo. Ayaw pag sigihan ni kay makaluluoy man. Bitaw. Makaluluoy. Yan. Alis na yun. Guwapo ano. Naginakuha yun. Despite being 84 years old, Felicissimo Kando has agreed to accompany us down from the mountain to visit my sick friend. Bata pa si Lolo, kusog pa. Nakatawag layo. Here is my friend. He does not wish to be identified. The witch doctor believes he has fallen under some kind of voodoo. The only things the witch doctor used were a candle, a prayer, and an amulet. Mao niyang protection sa Tambalan. Bala man ni ang naa sa sulod, papel na may sulat. So Lolo, pwede siya matambalan. Pwede siya mahimong maayo.
Oh, pwede. Gugupay ka. Unsaon? Ha? Unsaon mo na? Kaya ato ng kurban, gibulong naman. Oh, ang Panginoon Diyos, mo tabang na pagkuha ng sakit. Mao di. Ba? So naana sa kamot sa Dios. Sabi niya.